Arikushirira akaruhuko bwa president mu district ya Busia Nathan Nandara amafabo ku isebendera FDC bwa president bwa Uganda yaraganise kwatira aba boda boda kongera mishara byo kwerinda n'enshonga ezindi. Uganda no batu bebubule. Tukasaba twende tukisezi Uganda yafe benesi ketoyagaliramu. Abana ba boda tukenda kuwa epiki na milioni 2 ngamuso twale myaka 5 ngo sasa twala na buli mwaka gokka. Nandara yaraganise kureta entunguko mu town ya Busia ekaterera nke town ezindom bye entunguka. Bagamba etikino cyokene kuteka kwesina twabete Busia ekula benesi ezo kurabana makosa. Abatura bamugambire biri kubagarira inyuma na mnongo bworo no bushomankuzo bwijira bebembezi babo hamwe n'enguto mbi. Tatulina buyambi ne gavumenti ne bwetusindikira ngafu abawansi tebatuwa. Kyekizibwe kitusumbuwa tuyingira mu banka ne batulega ne baleeta enkoko embuzi nga tebatuwa. Ogu yabagira nko baramuho bishagiki enshonga zabo nayija kuzikoraho. Nyenchakare Nandara Nathan Mafabi nayija kusiba mu district ya Palisa hamwe na Butebo. Ndi Anita Tukunda.